Abebembezi abanyihanga Buteraniro Town Council omuri Rwampara District bakwatanise n'abakuru b'irwariro eryandija Health Center ya Kashatu basimira ba Ankole Farmers and Traders ahabwo kubishika bakabakwatiraho n'ekitanda cy'abakazi okuzariraho arwahito kutorwa takiruho myaka nkigana n'ingigana atanu yo ecyo takijuka umwana jati nyoka zarwa kitanda cya Ankole Farmers nangwa nabo bagitandikire hariho bijukuru babo nabo batakikozere ki so nimbasima mwebare munonga mwebare munonga ombuhereza bwitu ombuhereza bwanje kureba ngo mwatukoreki nanisha baha hariyo mcyara oku ninde batu y'abashara bakuru abandi ni bato owazalira katanda nkaka anyimukizo mukono kandi oyimukongambire okakazara honkaye hati mbwenu Buteraniro Nyihanga Town Council twazabengo Rwambara aba Ankole Farmers. Thank you so much. Abarukwebembera irwariro eryandija Health Center ya Kashatu nibagirango buri kwezi nibatunga abakazi abarikwenda kuzara abarya hagati ya 20 kuzahara 50 kandi bina amasiko menshi ngo kitande kirweyo nikija kubahwera munonga kuzara ndije twirenezaza unga ikinagira mu twasima kitanda cyitishibent tuzarizaho cyakura rebe kigice myaka yenyuma so erizoba mwaturetere kitanda kisa kandi kitekateka abakireba kiza kunjera no kureta abakazi okuzarira kuba mwanya nuza ko buryo muyonjo munonga amuheru bwebyo batugabira pampers batugabira sabuni kandi nyewe nkanarongo bampe by'abana babiri so nimbasema ba Ankole Farmers kandi umushije wanje yine account mu Ankole Farmers hatwaza kugeza aho twiguze y'abana itwenka Nyihanga branch ntubanza kusima ba customer bitu abaze kubika nitwe kumara eje myaka yona imyaka 23 eitwa amaro muri Nyihanga turukongera kuja kuze myaka 25 ntwongera kubehanangiriza kandi no kubashaba mwongere kutukunda mwongere gumana mbika nitwe kandi mbase kwija abo kubo buhereza bucuruho kandi Ankole Farmers icuruho no myaka yo kwija neja gumanini ababire bizire kuraguza batongere okwegesubwa okubakubasa kubicira abana babo abakira bato hamwe no kwetantara okuteganisubwa okushashara ebishare eby'amashomero ekitanda twakita oruguto twaza kurukora amarwaro tugombekeje ubworo nguzaguma wawe mwahura iwe oruguto twakurukora Museveni karukore parishumoda jiresere some of you mukabe mwagarire sente za parishumodo gogondo kubagambira haterizo iwo mcyaro rya tandika kutebekanisa eka yawe no kwigura account o Ankole Farmers ori kubikira omwana wawe owori no munda na no waziri Ankole Farmers and Traders Sako eina mataji 17 okwetorora echanga echaburenge rwizoba amakuraga gashakwa Christopher ahimbisibwe ahabwa TV West.